tunaokoka ili tumtumikie Kristo, ili tumtumikie Mungu. Biblia inasema kwenye Yohana 12 mstari wa 26, Yesu anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Yesu alimaanisha kwamba watu wote wanaweza wakamtumikia na wanafanyika kuwa watumishi wake baada ya uchaguzi. Wamechaguliwa kama ambavyo Yesu alichagua wanafunzi 12 miongoni mwa watu wengi waliokuwa katika kipindi cha kizazi chake, ndivyo ambavyo anawachagua watu wanaokubali neema ya wokovu ili waingie na kumtumikia. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 16 akasema, sio ninyi mlionichagua, so you don't have to boast. Sio ninyi mlionichagua bali ni mimi nikawaweka ili mkazae matunda. Wanaozaa matunda ni wanaochukua hatua kumtumikia. Biblia pia inasema kwamba kwenye Zaburi kwamba kwa hukumu zake zimesimama imara, maana kila kitu ni mtumishi wake. Kwa hiyo kila anayeokoka anapata nafasi ya kumtumikia Mungu. Ule utumishi wake, badala ya kutumikia mambo yake, badala ya kutumikia mali, badala ya kutumikia dunia, kutumikia Kristo.